y alega este día el personajes oficiales del Embassy del Indonesia na Western Mindanao Command. Para formalmente recibir con el dos mga Indonesian kidnap victims que larga el di Ilacautor Abu Sayyaf na probinsya del Sulu ayer tarde na miyembros del Moro National Liberation Front y gobyerno lokal del Sulu. Yarin di gracias al protocol officer del Indonesian Embassy, Pak Wabi, con el esfuerzo para poder libra con el último batch del TB Charles 00 kaya kada biktima del abduksyon sa 6 meses si Elia Pasa. Asigun con el portavoz del Westminco, Major Filimon Tan-Iho, grande ayuda ya dali al MNLF para el librada del mga kautibo. Oo, kasi halos hindi na yan natutulog yung ASG. Kung makikita mo nga yung mga profiles ng mga namamatay dyan at saka nasusugatan, grabe yung itsura ng mga mukha rin nila kasi nga takbo na ng takbo, halos walang tulog. Ganun. So sa pressure pa lang na ganun, wala silang peace of mind, nape-pressure sila. So yung problema pa nila kung paano nila bibit-bitin yung mga kidnap victims nila. So ang tendency is talaga i-turn over na nila sa MNLF kaysa yung kami pa yung makakuha, in armed encounters, baka mamatay pa sila doon. Asigun pa kontan, tali pa siyempre na 23 mga kidnap victims al tali pa aura na Sulu na diferentes mga grupo del mga Abu Sayyaf ke target del militar, kundo si asalto. Ya sale desde boca mismo del Deputy Commander del Westmincom, Brigadier General Jose Cabanban, que como no ay pasa tormento al dos mga Indonesians por causa yaman turnover kanila sin irida na cuerpo, inway pa kedaplako. Albert Luna, Dateline Zamboanga.